Hai, hai, welcome. Ngemil apel nih. Lihat, dada bunda merah kan? Tadi bunda barusan kerokan. Jadi merah semua. Hmm, merah semua dada bunda nih, kerokan. Hmm, welcome, welcome, selamat datang. Silakan yang udah gabung komen, komen, komen. Ngobrol-ngobrol sama bunda, komen. Selamat berweekend Ria ya. Lagi ngapain nih hari Minggu? Lagi ngapain? Bundanya welcome. Lagi males-malesan nih guys. Hari Minggu nggak kemana-mana, di rumah dengan kerikan badan masuk angin. Gimana kabarnya? Welcome. Ini lagi santai nih. Proses. Welcome. Welcome. Selamat hari Minggu Ria. Pastinya kalian lagi pada kumpul ya sama keluarga. Apalagi ngapain nih? Kalau bunda lagi nyantai aja nih. Hmm, santai. Kalian lagi pada apa guys? Kayak bunda nggak lagi males-malesan nih di sini tempat tidur kayak gini. Apa ya ini ya? Hmm. Welcome, welcome. Yang udah gabung welcome. Lagi ngeliatin bunda tanpa komen ya. Ngeliatin bunda tanpa komen ya. Silo men. Kamar bunda kan depannya tuh ada jendela kan. Jendelanya tuh terang banget mataharinya masuk. Jadi silo.
silo gitu. Hmm, apa sih ini ya? Kok gimana ya? Udah masuk belum? Ini. Guys, guys, lagi ngapain hari Minggunya? Apa kayak bunda nih lagi malas-malasan kayak gini tempat tidur? Kayak gini, malas-malasan. Mana ya yang tadi? Ngantuk, ngantuk guys. Bunda jadi nggak tidur siang nih gara-gara live. Bunda nggak tidur siang. Apa ini? Udah aktif. Hmm. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome di live Bunda. Mengapa dulu kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku? Saat itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku. Setelah kau siksa. Masih ada di situ tapi nggak komen. Nggak komen, nggak ngobrol sama bunda. Orang bunda lagi pengen ngobrol juga sama kalian. Malah adanya di situ. Nggak komen dong, komen biar ngobrol sama bunda. Bunda lagi sendiri nih. Sini, komen sini. Ayo ngobrol, ngobrol, ngobrol. Mau ngobrol apa? Yuk ngobrol, yuk ngobrol. Ngantuk jadi bunda lama-lama nggak ada yang ngajak ngobrol. Tidur aja deh. Yang masih ada di sini nanti bangunin bunda ya kalau bunda ketiduran ya. Habis nggak ada yang ngajak ngobrol. Apa ini? Hello there. Hi, hello. Rakes Negi. Welcome. Welcome. Thank you for join in my live streaming.
Ya, ya, Rakesh. Where you from? You from India? I'm from Indonesia. I can speak India speak. You from India, right? Ayo yang pada mau ngobrol sama Bunda, ngobrol yuk. Bis Bunda ngantuk sendiri di sini di kamar ini sendiri. Hindi nahi asti apko. I'm sorry. I don't understand. You can speak English? What you say? Makan duren di malam hari paling enak dengan kekasih. Dibelah bang, dibelah. Enak bang, durennya dibelah. Sunaye. What is mean Sunaye? Oh, Sunaye what? Semua orang paling suka makan duren. Hindi mi boloyer. Ayo. I love you. Nites, waduh. I love you too, Nites. Welcome. Thank you for join in my live streaming. How are you? Have a nice weekend. I hope you're happy with your family today. What you doing? Nites, Rakesh, what you doing now? Pelan-pelan dibelah, enak bang, durennya dibelah. Fine, and will you marry me? Are you sure? For the first meet, then you won't ask me. You ask me for the married. You ask me for the married. Are you sure? First time we meet. Yes. First time you meet, then you ask me to marry you. A marriage show. Okay. But I older than you. I think you very young. Then I'm older than you. How about your family when you marry me? Because age we different. Pelan-pelan dibelah, enak bang, durennya dibelah. Makan duren di malam hari. I'm Indian boy. Yeah. Your age? Hi Bruce.
This one, yeah, because the air come to my body, then I make this one the red because hey, kumusta ka? Bruce Wayne, the Gray. How are you? Thank you for joining in my streaming. How are you? Have a nice weekend, yeah, with your family. Yeah, I'm okay. I'm okay. Where are you from, Bruce? Where are you from? Where are you from? I'm from Indonesia. Pelan-pelan dibelah, enak bang. What is your age? I think my age same like your auntie. Same like your auntie. I think my age same like your auntie. Yes, I'm Indo. Oh, you from Texas. But your language not English language. Indonesian best woman. Yeah, you know, when you marry with Indonesia woman that's a good for take care you. Can cook, then can everything. If you want, oh, I want this one, I want that one. Okay, okay. Indonesia good woman. If have a husband, always respect them. Okay, like that. Oh, your language is Marathi. Marathi. Oh, India many language, not same. Have a Marathi then other. Yeah, I'm Bruce. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go. Whatever my love. Ah, nih. Here, the sing pray. Because on the pray with God, here not same the time, different time. Here and your country. Time not same. I cannot talking English fluently, but I will try my best. Same, me too. Nites. Pelan-pelan dibelah, enak bang, durennya dibelah. They sing good, you know. Indonesian sing, you know, durian like a fruit have the like what but I don't know. You call the what? I'm called the durian. Ay, Gary, nggak kerokan. Udah kan tadi, nanti besok lagi di sana. Besok lagi di sana. Ini Bunda tau nggak sih, Gary? Bunda tuh kangen kan, udah 3 tahun, 4 tahun Bunda kan nggak bikin konten gitu kan, Eh, nggak live gitu, nggak ngeliat Gary. Jadi Bunda ini lagi kepengen nih live, sono live, sini live. Jadi yang subscribernya Bunda di sini, oh iya Bunda live di sini, oh Bunda live di sana gitu, Gary. Jadi sebentar-sebentar aja, cuman say hello. Okay, Nites, you want meet me? You want come to Indonesia or me come to your country? Ngaji di sini, Gary. Online. Yes. meet in online.
terbang, durennya dibelah. Oke, bye-bye nih Tes. Take care. See you again. Bunda emang di daerah mana? Di Batam, Gary. Kamu di mana, Gary? Kamu ada di mana, Gary? Bunda ada di Batam. Bunda di Batam, Gary. Kamu mau ke Batam? Mau ke Batam sini nemuin Bunda, mau ke Batam ya? Oh, di Bekasi. Bekasi ya. Bunda juga punya teman di Bekasi. Ada. Tapi teman ini, teman online di TikTok sana gitu. Tuh ada orang Bekasi tuh. Gitu, besi-besian di dunia maya gitu. Iya di Bekasi. Gary lagi ngapain? Minggu lagi ngumpul sama keluarga, apalagi ngapain Gary? Tiba-tiba Gary datang ke lab Bunda. Emang pas Gary lagi buka YouTube ya? Ya. Di sini lagi ngaji Gary, bentar lagi kayaknya ajan deh. Kayaknya lebih baik Bunda pamit aja ya, nanti bentar lagi ajan. Nanti kita ketemu di yang satu lagi Gary ya. Iya kan pas buka YouTube kan, terus langsung ada notif ya. Iya Gary, ada notif, ih Bunda lagi live gitu ya. Inbox dong. Boleh inbox. Iya. Kamu nggak datang ke itu Bunda. Bunda kan ada sosmednya tuh ada 3 sosmed yang Bunda ikutin. Ada 3 sosmed yang Bunda ikutin. Jadi kadang Bunda live di sana, ya di aplikasi sana Bunda live. Bunda kalau live di aplikasi sana, Bunda nyanyi joget-joget seksi gitulah. Tapi di live sana gitu. Kalau di sini ngobrol, kalau yang di satu ini kerikan nih hasil tadi live nih kerikan kan, Gary tahu kan tadi. Menurut Gary gimana? Bunda kan udah kepala 5 nih ya kan. Menurut Gary Bunda masih menarik nggak di usia sekarang ini? Jujur dong Gary, jangan bohong. Jangan buat nyenengin hati Bunda aja, jangan. Gary jujur ya sama Bunda ya. Bunda masih menarik nggak di usia sekarang ini? Ayo bilang. Ayo dong. Tapi yang jujur, jangan cuma buat senang hati Bunda. Jangan ya. Bunda masih menarik apa enggak, Bunda masih kelihatan seksi apa enggak, Bunda masih pantas nikah lagi apa enggak gitu. Coba komen dong, komen. Nanti bentar lagi Bunda pamit, makanya ayo dijawab dulu Gary, dijawab dulu. Dari teman Taurus. Udah deh, Gary nggak jawab dah. Udah nggak jawab Gary dah. Gary, Bunda pamit dulu. Bentar lagi kan ajan di sini ya. Gary, kamu masih di situ apa enggak sih? Kok nggak jawab sih? Gary masih di situ enggak? Bunda ngomong tadi denger enggak? Hah? Kok nggak jawab? Ajan nggak boleh kita ngobrol ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu besok ya Gary dan semuanya ya. Makasih udah gabung. Bye-bye. Apa ini? Ada di situ. Bye-bye. Bye-bye.